Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze ngushimire kuba warahisemo kumvira amakuru agezweho kuri Blando TV Show. Wahisemo neza, uyu ni wo murongo mwiza kandi wa nyawo utanga amakuru yizewe kandi ku gihe. Urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS rwasobanuye ko umunyamakuru Nkundineza Jean Paul atakubiswe ku mugambi wapanzwe nk'uko byavugwaga, ahubwo ko ari urugomo yakorewe n'abagororwa bagenzi be, kandi ko ubu byatangiye gukurikiranwa mu bugenzacyaha. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu Mutarama 2025 nibwo hacicikanye amakuru avuga ko Nkundineza yakubiswe n'abantu bishyuwe akubitiwe mu igororero rya Mageragere aho ari kugororerwa, ariko umuvugizi wa RCS Commissioner Tereza Kubwimana akaba yemereye igihe koko Nkundineza yakubiswe, ariko ko byari urugomo rusanzwe abagororwa bashobora kugira. Yagize ati ni ibintu byabaye ku itariki 20 Ukuboza 2024. Nkundineza yarwanye na bagenzi be kandi bijya bibaho kurwana kw'abagororwa. Ubuyobozi bw'igororero bwarabibonye ko yakubiswe buramutabara kandi buramuvuza. Ikirego cyashyikirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, niko rwose byakomeje ngo dore ko yafashijwe ararega. Yavuze ko nubwo ibyabaye kuri Nkundineza ubu biri gukurikiranwa mu bugenzacyaha, RCS nayo hari ibihano bijyanye n'imyitwarire igenera abagororwa bakoze urugomo nk'urwo. Yagize ati natwe dufite ibihano by'imyitwarire dutanga ku bantu bakoze amakosa, kandi ndizera nabo babihawe, tubashyira ahantu habonyine bagasobanurirwa amakosa bakoze, kuko nk'umuntu warwanye utazi icyo yahoye undi ntiwamurekera mu bandi kuko ashobora kubikomeza. Komiseri Tereza Kubwimana yahakanye ibyo kuba Nkundineza yarakubiswe ku mugambi wateguwe, aho yagize ati nkibona iby'ikiraka nibajije niba ari RCS yagitanze, ari leta se cyangwa undi muntu, ariko igihari ni uko yarwanye n'abandi bagororwa. Uyu muvugizi wa RCS abajijwe icyo Nkundineza yapfuye n'abandi bagororwa bakamukubita kugeza ubwo akomereka, yirinze kubisobanura, avuga ko kuva byarashyikirijwe ubugenzacyaha bishobora kubangamira iperereza. Ubusanzwe iyo umugororwa akoreye ikindi cyaha muri gereza akakiregerwa aburana afunze, yagihanwa n'urukiko, igihano ahawe kikiyongera ku cyo yari asanzwe afite. Nkundineza Jean Paul yatawe muri yombi ku wa 16 Ukwakira 2023 ahamwa n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ku itariki 31 Nyakanga 2024. Yahanishijwe igifungo cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 1, ariko asonerwa amagarama y'urubanza kuko yaburanye afunze. Ngayo nguko ni ibyatangajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS ku makuru yari yatangajwe bavuga ko Nkundineza yaba yaragambaniwe agakubitirwa mu igororero ku kiraka cyari cyaratanzwe. RCS yashyizeho umucyo kuri kino kibazo. Umuhanzikazi w'umunya-Nigeria Tiwatobe Omolala Savage wamamaye nka Tiwa Savage yagaragaje ko ashobora kureka umuziki. Ibi ni ibiki? Akaba nyine ari umuhanzi ukunzwe hariya cyane muri Nigeria ndetse no mu Rwanda ndetse no muri Afurika by'umwihariko muri rusange. Dukomeje mu yandi makuru agezweho kano kanya, nuko ikigo Irembo cyongereye ubushobozi urubuga rwacyo rwa Irembo.gov hagamijwe gutanga serivisi za leta abaturage bakeneye no kuborohereza kubona serivisi kandi mu buryo bwihuse. Wagira uti se Irembo ni ibiki byonyine? Usanga ukoresha uru rubuga ushobora kuza kureba
bakabona ibyo bongereyeho. Ikindi ni uko ku itariki 3 Mutarama 2019 Louise Mushikiwabo yatangiye inshingano nk'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OAF nyuma yo gutorerwa manda y'imyaka 4 kuwa 12 Ukwakira 2018. Urumva ni itariki nk'iyi ngiyi, niyo mpamvu tuba tubikwibukije rwose kugira ngo ubyibuke. Ni ibintu by'ingenzi cyane. Reka turebe ku bindi binyamakuru, ariko nkwibutsa yuko ukwiye gukora subscribe kuri Brando TV Show kugira ngo amakuru ujye uyabonere ku gihe. Guhitamo neza rero niko gutunga amakuru yizewe. Ikindi nuko muri M23 hariya Igoma amakuru aturukayo nuko M23 wayigaruriye agace ka Katare ko muri teritwari ya Masisi. Ni nyuma y'uko imirwano yari yabyutse yakamejeje, imirwano yakomeye cyane yahinduye isura nyuma ya kamera rero zo mu muhanda zikoreshwa mu kugenzura umutekano mu muhanda. Rwanda polisi yatangaje ko igiye gutangira gukoresha indege zitagira abapilote izizwi nka drones mu kugenzura umutekano, ibyaha ndetse n'amakosa yo mu muhanda. Ngayo nguko hano makuru turi buze kuyagarukaho. Ngushimire cyane kandi nkubwire ko wahisemo neza kumvira amakuru agezweho kuri Brando TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.